Madam, haan mo pa'y madalusan day ta arubayan mo metya. Ay nakabsat, hanak nga makaungot kanyam. Ngam ibagak lang ti pudpud no, naapayahan nga madalusan day ti arubayan ti balay ko. Ta, hadla nga day ti ngaming tar aramidek, nagadutar aramidek ti pinagbiag ko. Makita yung mot, kanay nakagbibiyahe. Ang ko pa'y masangot, tagsugli niya Malaysian. Tatangat dati oras ko kat yan akong tagdaluson takababain mo't kanya yung makabuybuya day ta pijok nga kwa naka background day ti naka rumrumor nga arubaya naligat namin tigwa awan ti tumulong itong umaykan at natulungan na kabsat sakto mo't nga kwa ni garbis kan unay nga natapok ikat namin si kayo pa natangkan day ti daga ikat na mapala tagas na nakatado ti lamok ay na ikat nga talaga may kabsatan tatulungan na ko tano awan ti madildilaw mo update kayo to no madalusak amin atoy tablaak man ti pariya kas kada uraan niya basta masida babain mo kinayong nakaboy-boya nga narimor ati likod ti balay ko nalang to dahil pulong pinarunggay na nalang to takwa kaliplipas ti arbis alalak man ta isang man lang ti kwad si daukon ne oh nagsabasapay ni nga dupay ti ko dalusan tuloy kon to nabigatan tani aggagatol na kon rumor dagiti lamukon ta sumukmot-mot gaminan danak ti likod ti balay ti garden nga puro ruot ti kargana nga garden amulaan tayo man daytoy ti kamutig kas kada pareya